Kajia kanan hapdeng ke Australia bat ke Iran kelapoi sekacing kluny. Ka Canberra kelabeno yau ambasador jong ke Iran u Ahmed Sadaki rengkat bat laingut kiwipat kinong terai jong ketenat sorkar. Katei garai kelalong hadin baka kai pot jong kibor sentian kaba peniadai ke Iran bat arteli kicing hertma persya ikijiu haka kendau kasiam jong ke Australia. U Anthony Albanese u mentirang bakdo ula keren sekilat pathai kubor da kaba penskam ya ketika cinglam katanat pahara bakli du jong ke Australia ka Australian Security Intelligence Organization kelajar kerteng ya ke Iran ka Islamic Revolution Guards Corps kom ka kenhun kabadon halendet jong kiti kicingja boro arteli kicing syak tombor kelaja haus nam peladam kawai ha Sydney bat kawai pat ha Melbourne kat ba kacing tangding kelabatai ha Sydney lo West Continent Kitchen kabadai ka jakabam jong kijiu hajan ka Bondi Beach kibru kibala tap ya kadur khmat kila temui ka adas Israel Synagogue ha Melbourne da ka bathai kompniang syapo bathang ya ka kane kadai kacing lek bej-bej jong kibar jela pan tombor ya jaka jong ka Australia loong Albanese ha kacing-alang bat kinong thok kubor ka sorkar kala aipor ndusngi yaki diplomat ki basyabe bakin mino nakari ki he sorkar kala pentikna bakane kade kesin ke bandingkong ban beno yau nongkit kubor bari na Australia hadu katma ba baar haden kane kecing le ka Australia ro kala pensange no ya kecing trekam ha embassy jongka hateran da ka bakedewe kecing ma halal kecing singan ka sorkar kala kentui kino syong snong jong ka Australia ki badang don hairan bakin mino klem da penslam syong Henry umentirang bakdo u Albanese ula permenaban bu kerteng ya ka IRGC kom ka seng leno kari Amerika klade ban syem ya kate ka senjam haus nam arajar khat kendai umentirang ba ula banram kinong Australia ki kwa arteli ki AKA ki kwa ba kicing penyak briu ha Middle East kin sangeno bat kim kwa ba kata kacing le kanwan ra hangne ka Iran kla persang thik kumta ulong ba kecing tombor kilong ban penting ikijiu Australians bat kecing pia peniang halor kari unong penia jong ka ASIO Mike Burgess ula ai jing mul syuk kumno kecing trekam kian ulong ba ka IRGC kala penun kam de kecing penia dei ban trekam e katei kecing temu kila thongi kinong trei sabar jong ka Iran nang ta kinong penia kila ai kami kibriu hapok ka Australian ula batai katanat kadang beteng ban bisyar penia ya kabantah kabalak bandon jong ke Iran haki wepat kicingja ubur ke suna persyai ba om barok kicing tombor persyai kiciu Australia kia debiang bat keteran mereka cinglap halor kina ki arteli kikis kilong kibas kem kacing tangding hau benai Oktober jo senam arjar upsau halo West Continent Kitchen bat kacing pluk hau benai Disember ha adas Israel Synagogue baro ar kila penmi ya kacing seir ha keleng ki kenhon wat benia kicing syak tombor ki pen i kacing trelang kacing temu bat kabuj ka bakham jeliu kacing tho jo ka Australia menta karung ha kelenong ba kongsan kacing adai ha Camry kelamat yang kacing syak penjulur ke bajur bah kitanat pahara kidang don ha kacing penkrek ke bajur ka Canberra lese ka persyang ban pha ka kubor ba onom syak ya kacing wan tuklar jong kibari